Unuttunuz mu? Hey! Akdemimiz çok bölsün. Çınırımız çıncırday üzülbösün. Kança sökbösün. Ak niyetlerin hakikat. Adalet tünü çakırdan. Açık söz silkindiği kınıyorlar bir kınıyor bakırdan. Gelip bir büyük karma. Uygunluğu ömür anlam. Uzaklıktan gece gece dursun özbösün mültana. Unutulduk bir bolluğa. Ölüm gönlü taştaydır. Ruhu tutunca onda. Taksini getireyim aspayla. Türkçe'de koparır darmaktan. Özbözümüz yakın gelecekte kanattan. Kazılap düzdü, harbi şöyle dön, önümünü cenaptan. Çıngırtı çıra yakanlar o basta barakta. Давайте поприветствуем двух талантливых артистов. Каждый в своем неповторимом жанре исполнил песню, которая была специально написана. Исполнили авторскую песню, которая была специально написана для 4-го индустриального форума Медиатопто 2022. Акын Баян, рэпер Баястан, ваши аплодисменты. Исполнили песню о том, что в нашем народе, у нашего народа невозможно убить дух свободы.